Polo tela magen bini tela ni weng pole guberu lufunye no chon kon guberu lufunye kadong gubini tela ujara matin mapenduzi ini beru lafuny igulu siti kany lufunye tika lanye mo kape inyang anati lafuny achako lanye wai 2013 wai chawani mawek ini donye government no ko yele chulu chente man to chulu money to chete interview kwene to ko ngo ibalu chene kwiji ka ngeru moni pe malo kenyo an en wun lo tela ni aye wunu tiki wedi wu tiki lutinu wu tiki pachog bugene kamaro wu kuja ukwanyo en lutinu wu en mu kwano fonyi ro eni timene ro eni mano iti LC5 walanye school kany makonye peke ini ti la fony ke waje ni utwam wille pingo pe tim gimo pilu fonye ichawa ni ti bieto kui ingeo e karro bene schools akara ngo mageu wot ko e school we ka nen lu fonye ni don't forget ni school lo weng lo tieno kwan ni lu fonye tiki very good impact bod lo tieno and lo tieno rom lok bod lu nyorugi so that the gibol bod kui ni o gang kwan bod gi lu fonye tiki bol chup mamege school wo awene wan majal lu fonye I was a victim school ma ana bedi ye ka heading machalo head teacher one of the SMC chairman mi SMC kumbedo ti MP kiluoni Father Charles Onen ini ngeo ngo mana te waje neni ibedu chairman SMC Starlight Junior School ka bedu pong ke lanyo wa school kenyu kwiji to the extent ma reporting the director Borlo Lodge Peucholo down the wall of that term for 3 months Peucholo lufonye and he was a CDO me ba degela yibi division a chere labor office along miere dok en CDO ni ye la ditte dok peroma wa handling lok wa deno chan wan lufonye me private school watika lanye ludiru ni gi mi wa waraga ni appointment en ini chako ti pegi chuli mabe chamo kene ki chuli ngwech watero ko wa offices weng peke konyo wa in 2017 I remember a chair wa office pa won koma beach by then ujar matin mapenduzi no tie kom nothing happened duk diri tim ngo duk diri ko ngo wa chwalo la dite wa police ki some morning la dite wa bi ero chul ma mega no tie 1.7 ma mero chul la dite ni ende bi ero chul the following day ni wacher gang kwan ga chul wacher wa no la dite te mi dara li pier bija bi an tie gwaje ni kiri ka ngero ma tiki banyani te ka do ero chuli kira li wachel do chao enu nyar wai di cheng kan kuman pe so wun lu tela ko lok wangu chak neno lu fonye government ne ken ko private wati adenu chan kan makonye peke atia lok on behalf of lu fonye magiti adenu chan iching private organization machalo institution me school so in la tela moy ken may a ki fony kay chere tela please tim geno mo pilo fonye meno lega na bot wun ana foyo